ngicela nje bathi indzaba leyodwa kwencwadi yetimbili kule ncwadi okuthiwa nama-synoptic gospel for reading of our scripture. Let's open from the book of Mark chapter number 2. We are going to read from verses 1 to verses number 12. Only these 12 verses. It's a lot of verses. So, and also from the book of Luke chapter number 5, we are going to read few verses. I think verse number 17. I just want verse number 17 because these chapters onke aphethe indzaba yela yokuphiliswa komuntu lofehlangothi. So umehluko wawo mncane kakhulu. Lotholile kuMark chapter number 2 utawufunza from verses number 1 up until verse number 12. Emva kwamalangana Jesu wabuyela eKhaphenawumu. Wevakala ukuthi ubuyile ekhaya. Wakungasibandi nje labebeta kuye. Kwathi made kwaswelakala nendzawo yokufaka inyawo endlini. Ngisho nangephandle emnyango abebashumayela livi laNkulunkulu. Waletha kuye umuntu lebefe inhlakothi ethwele ngemadoda lamane. Bahluleka ukumsonzeta eduze na Jesu. Right, ngicela underline the broad and man and labantu labamlethako madoda lamane. The palsy man uletwa ngemadoda lamane. Emadoda lamane, it's 4 men. They were carried him. They brought him for a certain purpose. Ngicela mnganami uqhubeke. Behluleka ukumsonzeta eduze na Jesu. Ngenxa yeminyamini wesicubu. Ngakho base bavula isikhala eluphahleni lwendlu. Baqonzana na Jesu. Bamehlisa ngenhlaka lwakhe. Bambeka embi kwaJesu. Jesu abona ukukholwa kwabo. Wathi kuye, mntwanami, ntono takho ndithethelele. And ngicela futhi underline after Jesus saw their faith. Emva kokuthi sekabone ukukholwa kwabo. Then he started to respond. He started to say something to the man who was brought to him. Ngicela ukusho ke lamagama lawasho. Letinye tati temthetho letatihleli lapho. Ngicela mama Jesu wathi. Jesu wabona ukukholwa kwabo. Wathi kuye, mntwanami, ntono takho ndithethelele. My son, my child. Then this one, leli humusho leliphethelo lelisa, ndotsana yami, ntono takho ndithethelele. Kusho Jesu Kristu. Qhubeka mntana. Letinye tati temthetho letatihleti lapho. Datibuta etinhlitweni takhe dathi lo muntu wenziwa yini lokuthi akhulume kanjena? Wethuka uNkulunkulu. Ubani longathethelela tono ngaphandle
futhi lesingaku underline indzaba yebantfu labatitfu tati temtsetfo laba ngebantfu lababhala the book of laws, the 5 books of Moses, Genesis up until Deuteronomy. Ngibo lokhulunywa ngabo ebantfu lebebabhale umtsetfo ngoba ngikhumbule ukuthi ama-Israyeli ahamba ngemtsetfo and kwakunebantu lebebahamba bayofunza bafundzele kwati umtsetfo. So tati temtsetfo noma kukhulunywa la ngema-graduates hayi ngebantfu nje kukhulunywa ngema-graduates mayibongosi yasezulwini. Ngicela mntanami qhubeka. Kona lokho Jesu wathi emoyeni wakhe ukuthi baqabangane. Ngakho wathi kubo nizindlelani kanjani? Ngukuphi lokulula kukusho kulona lokho elihlangothi ukuthi uthethelele ntondakhe noma ukuthi sukuma uthathe ihlaka lakho uhambe. Yebo. Ngitakukhombisa ke ukuthi mina ndodana yomuntu Yebo. nginemandla ekuthethelela ntoni emhlabeni ngase ukuthi kulesigulane ngithi kuwe sukuma uthathe ihlaka lakho uhambe uye ekhaya. Siyabonga mama. Ngicela uthandaze. Liphilile baba wethu live lakho lengemandla. Baba wethu nabathina siphakathi endlini. Baba wethu sithi sonzeta kuwe inceke yakho baba isathatha umusha live lakho. Siphe baba indlebe tekulalela inhliziyo Nkosi yekulangadelela thulisa konke lokho ngasiphazamisa ukuthi singalaleli kahle wena wedwa Nkosi uthembekile. Ngicela ufunze le verse lokugcina lo verse number 12 mama. No verse number 12. Ngekushesha lo muntu wasukuma wathatha ihlaka lakhe wahamba. Bonke bambukile. Bamangala bonke bathumisa uNkulunkulu bathi asizange sikubone lokunje. Siyabonga kakhulu bazalwane. Angikhulume phansi kwalesihloko lesithi fix your faith unto Jesus Christ. Or don't lose your faith on Christ Jesus. Ngishilo lapha zabane ukuthi lamadvodza aletha lo muntu ngenjongo. Injongo yabo kwakukuthi lo muntu lo aphiliswe. Ngithe sibukene na Luke chapter number 5 ngifuna verse number 17 la Luke chapter number 5. Ngalelinye ilanga Jesu abefundisa baFarisi netati temthetho ndihleli. Bafarisi nani mntana? Netati temthetho. La Mark uvela tati temthetho abaveli baFarisi. Why uvela tati temthetho bangaveli baFarisi bangaveli? Ngoba ebaFarisi nabo bebatati lo mthetho bebawati. But mina ngitawufaka because baFarisi bavele kakhulu bavela kwesimo sekutendisa bavela kwesimo sekukhuluma ngemlomo impilo ingekho and kuyingoti ke kuphila Jesu Kristu simkhulume ngemlomo kepha singamphileli okuyingoti kukhuluma livi ngemlomo lona singaliphili
Mayibongo siyasezulwini. Why Luke and Mark? So these are the synoptic gospel as a one. A synoptic gospel. Ukhulunywa nga the four gospels. St. Matthew and St. Mark, St. Luke, St. John. And these gospels somehow and similarities about the history of Jesus Christ. Loko khazwa Matthew na Jesu Kristu na Mark ukhona lokuvela ku-achaza nakulokhu ukhona lokuvela achaza kanti na John ukhona lokuvela achaza. For instance ngekufa kwaJesu Kristu kuyavela kuMatthew kuyavela kulokhu kuyavela kuJohn. So now nakuke lelinye ilanga yena John lelinye ilanga uyabona kuze abone wathi ukuthi abe kumoya kuze abone lokwenteka ezulwini kuze eve futhi neliphimbo lenkosi Jesu Kristu. Na uthi ngaba kumoya ngelisuku lwenkosi, right? Ngaba kumoya ngelisuku lwami bazalwane. Ngicela ukubukela eseceleni kwakho umtshele ukuthi ungasusi emehlo akho kuJesu Kristu, khona kwakho ungasusi kuJesu Kristu. Beka ukholwa kwakho kuJesu Kristu mtshele. Now, uthi immediately ngaba umoya. Then khumbula wayengasaboni with the naked eyes. Kwavuleka amehlo kamoya ngoba uNkulunkulu ungumoya. Kwavuleka amehlo kamoya kuze abone uNkulunkulu. Kwavuleka indlebe kamoya kuze eve the voice of someone donated the message. Uthi immediately then I saw a man. Uthi ndwele teketi uyamkhaza legqoka kwakhe, uyamkhaza lendlela lambona ngayo. Uthi ngaba njengalofile ubona Jesu Kristu encwadzini yesembulo. Kuthiwa la yenyukela la ngoba kumele abone lokunye futhi. Uthi immediately moya kuze ngenyukene kulelinye izinga lakamoya moya kuze ngibone manje lomzala wethusuku esihlalweni sakhe sobukhosi. Uthi ngabona idalwa letini. Uthi buso besokuqala inkonyama, sesibili muntu, inkomo, iswele. Then now Ezekiel yena uthi moya sakha sajova sabatwa endimastatwa uthi ngaba moya santhatha moya wamthatha wamyisa emfuleni Kebari. Uthi ngabona sidalwa siphosa ikanishi. Usilethe dalwa kihlangene maphiwo ato ahlangene kihamba tikonzile katijiki. Usilethe dalwa buso bato sisinye sinebuso benkonyama bemuntu benkomo nebuso beswele sisinye. Now
Johane yena uthi tinebuso bato katufana. Ezekiel uthi sisinye sinebuso lobune. Now, buso beko noma buso sikale buso mfundisi man of God buso bengonyama. Now, kuthiwa represent the strength. Kusho ukuthi ingonyama representa amandla. Bese-ke umuntu urepresenta intelligence. Bese-ke inkomo represent being a servant. Bese-ke now because it represent a divinity. Yabona bekumele ngabe lokuyakubala ngoba unokuthola nawe kunika bona nawe yakubala ingonyama yini. Come on. Strength. Imagine. Then now umuntu yini hlakanipha bese inkomo yini being a servant bese sweat yini divided uNkulunkulu right iyabuya. Now uma-ke bayibreaka down la magama then strength now swell up from the Gospel of Matthew. And it's only the Gospel of Matthew really better Jesus as the Lion of the tribe of Judah. The Lion of Judah, Matthew, that is strength. Now, listen, the book of Mark. Now, you know Jesus Christ as a servant of God, as a faithful servant. Oh, my God, nihamba now. Limveta jenengomo jenesebeni lesithembekile Jesu Kristu. Bese bukanuka limveta as a perfect human. Jenemuntu lophelele ngoba uNkulunkulu wadala umuntu wadala ephelele Adam makambeka esibili Eden beka phelele. The throne of God it was upon him. Bless you. Then now, this is only the book. And now, the perfect man is Jesus Christ, the Son of Man, the perfect human. Now, the book of John, Limveta as divinity. Hallelujah. Limveta and sweaty. Only the book of John, Limveta and Maza at Jesus Christ. La Pelege. Now, listen, Bebuya, Ekapenau, Wefana, Gufi, Umile, Useka, Lisi, Bega Shumayela, Usiminyaminya, Kukwele, Kumenanza
zawuyongena ngasemnyango abantu bebegcwele. Lisibhebheli kwakukhona lebekaFelixamosi alisitshela ukuthi kwakwenzenjani noma kakhulume noma bekakhuluma. Lisitshela bona, man of God, listen from madodana mane athana noma Felixamosi ngesihlanga zawuyongena. Lithi namadoda athatha gibela tulendlini athathe amazenge noma avule umnyango. Nakhona nabathi mfundisi siqhubeka sengibona ilamadoda bekhoke lapho bekholwa ngakho awangenanga emnyango akunazawo yokungena. Njengoba emnyango kungenazawo yokungena asinawuyela muva akanawuze ayokufa umuntu ngoba lusito lwakhe lolophethe impendulo yakhe ukhona la siyambona ukuyolezo. Basebenzela abalikhona basebenzela Hallelujah. Stretch, senyukele dulu wethu. Hallelujah. But hallelujah. Lithi bhebhele sonzele sizoya sonzele. Kwendeka la laba bemafoni. Mangani uya WhatsApp. Bless you. Now, the Lord Jesus Christ, He was busy preaching the word of God to people. See, because abantu bafuna lenkoza ngoba kunediko kulenkoza abanazama nebantu abanazama nemnikati wekhaya. Oh, Jesus. Listen, bakaka, hallelujah, bakaka, basahisa, exactly, phambi kwakhe, wabona nesaka, kunemuntu phambi kwakhe. Yabona lento faith. Nomunye wakhuluma wathi faith it's a risk. Angimfana kahle, ngamhlaba. Faith is not a risk. Faith is the substances with things we hope for. It is the evidence with the increasing things. I started to realize now, men of God, to agree or to comply to the same statement the man of God spoke about, that he said faith is a risk.
And now, why it's a risk? Kuze aphili bakhakha bafuta imuntu abacelana noMoses abayanga bokucela permission kuthi singayiwisa yini singawakhipha amathayini lithi bawakhakha because bathi kuthi no singakhona ukubuyisela but umuntu angafa there's no money can buy him back or can brought his life back or her life back. But no, magina manana, bafula, bamsilida, pambachis. Bayatusi, once wafika buye. Skati. Once wafika. Ukani mpestu, sasa kutubinas. Oh, Baba seed. Morning seed. Uhlale ubuke ngale. Ubuke because abasekho bakufufi. Balokwehla manje. Bona sebabukana nani nefixa icala lezo. Lo batawubona eslo afike kuye utambona listen now waqala igama lelithi my son number one he saw their faith wabona ukukholwa lokugana akukho kokuvula kubange makhala ngenxa yempilo wabona ukuthi no bariskile kusilembo sifikile lithi wasintotsana tonta kuxolele kwakukhona ngoba indlela uNkulunkulu ihamba nemaqembu lana bamabili abemathathu kukhona ebantu labane expectations ebantu labane njongo labafuna kivotabo bangakufuni bese kuba nebantu labadele ukubukela tibukeli tikhona ngizawutonke nasesonweni tigcwele tibukeli letite kutobukela kuthi zikhipha kwendekalani madimona yaphuma yakhishwa labagulako bayaphiliswa na bakhona kubona bese kubona naba bokubuka labete kutobuke bantu labete kutobuka ukuthi mina labagqoke kahle labete kutobuka labane ma-hairstyle adulayo labanye bete kutobuka bomabhebeza labanye batobuka bomajiteza bakhona nabo labakhona kutofuna tintfo letikhona bakhona but labantu edlula kulama-groups lamabili afuna Jesu Kristu lamadoda angikhumbula namnyama-ke sisi we-12 years anesifo sebopha lithi sekwehluleke inyanga kwehlukele bodokotela solo opha lithi the woman waphela sithubu ngoba efuna Jesu atshele yena ukuthi uma ngingathinza nje mphethe esifikile bamletha wafika to the faithful servant. Hallelujah, 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 to the servant of the highest God, the one and the only Jesus Christ, the one who died and resurrected, the one who turned water into wine. Hallelujah, the one who walked on water. Sekafikile bamletha kuye ngoba kuma sekafike kuye tonke tidinga dyashabana one ndotsana leswati timvana ntono takotsetselele takala
labakhona labathithe umbali ngoba bayamathi lo uthi umfana ukhuliswa nguMaria na Joseph, but the mystery, the secret, abayadi, the mystery, who is he actually, man of God, they knew not, abamatana ukuthi ubani lo, uthi ngekaqhubeka, uthi nitawubona umhlobo, ngoba iphozela yomuntu iphiwe amandla okuthethele hayibo iphozela yomuntu inkulunkulu qobo lwakhe inemandla okuthethelela, inemandla okubulala, inemandla okuvusa, inemandla okuthatha kuphila kwami ikubeke phasi ikuthathe ubuyele kimi. Bamletha kumuntu lo-right, bamletha Jesu Kristu wafika ngoba bakhonona abantu, ngoba abantu labakhompenabo labakhonona bayohlala bakhona. Buka naseceleni kwakho, buka umtshele ukuthi bayohlala bakhona nabakhononabo. Mtshele ukuthi abantu bababonga, noma wena kahle abanokubonga, noma wena kahle akusola kakhulu. Then masuka Jesu basakhonona, yabona tipo letendeka kubantu lebathathe kholo lwabo balibeka kuJesu Kristu, tendeka hlabeke labanye abantu balimali. Uke wabona umuntu alinyatha ukuthi lo muntu uthola impumelelo yakhe, uke wabona umuntu eqhubeka ukuthi lo munye uthandazelwe wathola umsebenzi, lo munye uthola umshado, uke wabona umuntu eqhubekela ukuthi nani khaya uyanakhaya phela, bese bakhona labaqhubekako ngaloko. Uke wabona abantu baqhubekele lo munye ukuthi lo mntwana uqedile esikoleni sobuyile utawusebenza avuse khala kubo baqhubeke nje bantu. Uke wabona uqhubeke abantu uthi baqashe wena wasala yena. Awakubona sasa hlaka hambe abiyeleka, sasa hlaka lakho, sasa hlaka lakho ekhaya. Yes Lord, sasa hlaka lakho ekhaya. And now baqala besafunga kakhulu ngoba abantu abafuna ukubona into tendeka kulabanye abantu. Lalela atenduana akatiphisaka yena, kepha the King of Glory Jesus Christ ukhuluma kuphila wasukuma waphila, ukhuluma inkululeko wakhululeka. Hayibo lo athethelele tona umbali utenda uNkulunkulu. Ibona la utenda uNkulunkulu, qala tuwe qala utenda uNkulunkulu. Sala tifidio tikomobele tsotsi wethu ngoba lembe livangeli ambohlala phasi man of God, lembe livangeli man of God, livangeli. Yabona bazalwane, ake ngisho kunonke, yabona livangeli linemandla. Lord, this gospel of Jesus Christ, it has power, more power. It is powerful because the gospel of Jesus Christ is Jesus Christ himself. So, bonani, ake ngikhulumeke bazalwane khona la. Ngisuka emakhaya nitekuye. But I'm ashamed, I'm so ashamed because kwanathi lophela mnyaka kunebantu abasuka emakhaya bayabani bayowendana kubani bayaya kwanathi bayela kuthi bayogwatshwa nje. Uyabona gwatshwa nje nemuntu lo kayesontweni uyagwatshwa. Uma basicela mntanami siyamgwatshwa, but kubuhlungu ukuthi lo yesontweni solo mehlo kuvalekile, lo yesontweni solo simumu, lo yesontweni solo ngepha kakhona bahlukanisa, lo yesontweni
solo Jesu akamata akambona. Uyesonweni mnyaka yahamba. Uyesonweni because lalana bazalwane. Now, if ukholwa kwakho kungekho uJesu Kristu, unalapho kwakho khona. Uyakuvamela nje. Seshinelwa nathi nyaka. Dango lethi. That's why let's forget this. Let Jesus Christ. But abanankinga kwenda imali ngalo. Basebenzele this. Ushilo Paul anenzaba. Ngeposho kwabavusela ijealous. So la shumayela tisitabo abanankinga. That is why bazalwane ayathengiswa nemali kuthi utawunatha oluphile kanti manje ayimpilo kwawona nethiwasho kuyathengiswa lapho sawo kuyathengiswa emakhandlela yathengiswa eminye yathathi letinto liphila kuto kakhulu imali eliphelela kuto but son uyipumputha ubona awumathi Jesu Kristu bathi kupha mhlabathi ekhalena uyena kuthakazelwa hayibo laka utsinga the miracle performer utsinga the king of glory the eternal hope utsinga Jesu Kristu leli yena ekhalena leli blue leli mhlophe alifundisana leli bova likho dangerous. It's dangerous to deliver. Ngoba ukholwa kwakho makungekho la kunendoda uJesu Kristu uma kungekho la